Hello, ndagusuhuje kandi nangwa kazi kuri channel online class 1 Kinyarwanda channel. Okay, murabona rero turi muri system ya mifotra, nje kubereka ko harimo imyanya myinshi ku bantu bize uburezi ndetse n'abandi bantu bashobora kuba batarize uburezi. Nkabize ICT, abize indimi muri segonderi, mwese murabona ko mwemerewe kwapplayinga kubera ko murabona hari imyanya myinshi za computer A0, foundation of education. Hasi ikomeje kumanuka urabona imyanya yaba A2 abantu bafite AD. Okay, niba utarakora subscribe kandi ndetse ukane no kunzogera kugira tujye tubona amakuru tudateze gushakisha. Okay, tudatinze rero kugira dukore login cyatwinjira muri system ya mifotra, uza kuri Google Chrome yawe cyangwa se indi browser ukoresha ukandikamo iri jambo recruitment portal. Then wamara kuyikandaho bigahita bifunguka gutya, ugakanda kuri iyi link ya mbere. Wamara kuyikandaho bakaguha login credentials cyangwa se ahantu urashyira password na email. Bati ngiye murabona ko nsanzwe ndi logged in ndimo, ubwo nukuvuga ko ariyo mpamvu bise bigenda gutya. Okay, murabona rero imyanya irahari myinshi. Uko wapplayinga uraza wenda wize Igifaransa ufite A0 uraza ugakanda hano kuri uyu mwanya. Wamara kuwukandaho murabona ibisabwa ni level 6 post yo kubera baba bakeneye imyanya myinshi hano muri REB bakunze gushyiraho rimwe, but haba hakeneye imyanya myinshi. Niba udashoboye kwapplayinga, niba nta account ufite kuri mifotra, unyandikire nimero uraburi kuyibona aho hasi muri description cyangwa se hano kuri screen, then ndaza kugufasha gukritinga account kugira wapplayinze. Okay, murabona rero yuri qualified kuba kwapplayinga, hano haba handitseho ko uri qualified, then hano ukaba aha iyi apply button ntabwo ibiri hidden gutya, ibiri mu bara ku buryo wayikandaho ikemera, ariko kubera ntizi Igifaransa niyo mpamvu aha bari kumbwira ko ntari qualified. Okay, urakomeza rero umanuke ushake umwanya wawe cyangwa se ibintu wize. Ndakeka inzego nyinshi cyangwa se ibintu byinshi hano birimo. Warize Igifaransa, warize Icyongereza, warize imibare, physics and chemistry, harimo aba A0 n'aba A1. Murabona biology and chemistry teacher, uyu ni umu A1. Kiswahili and English ni A1, French and English ni A1. But murabona abasekreteri sorry, ndakeka bano ari babandi bagiye guhereza imyanya muri primaire, birashoboka. Murabona ko karaba A2 barana nabo murabona ko bakenewe. Pre-primary and lower primary teachers, aha murabona ko nabo barakenewe, naba AD. Kanze dukande hano kuri umwanya wo mu AD turebe. Murabona ko okay, murabona ko pre-primary and lower primary teacher ari mu AD niveau cyase level ni 12 poste. Hari aho ibya poste ntabwo babyitaho, ni imyanya myinshi baba bakeneye. Agomba kuba afite A2 certificate in normal primaire, babandi baba barize TTC, A2 certificate in early childhood or A2 certificate in early childhood and pre-primary. Abantu barangije vuba rero murabona ko mwaba mukora, ubundi mwaba mushaka no kwiga mukiga ariko muri mu kazi. Okay, imibare A1, language teacher A2, level ni imwe but qualification nani bya bindi normal primaire. Teaching modern language, indimi, abantu baba barize indimi, A2 certificate in language education. Umuntu hano murabona abantu bize ibintu by'indimi. Umuntu wize indimi ntari kuvuga wize normal, wize iki, upfa kuba warize indimi ufite A2, uyu mwanya wemereye kwapplayinga.
Okay, niba udashoboye gukira email, niba udashoboye gukora account kuri mifotora, please nyandikire ndaza kugufasha kugera wapplayinze. Nimero iri muri description cyangwa se aho kuri screen uzajya uyibona. Okay, rero dukomeze tumanuke. Taxation teacher A0, murano ko imyanya irahari. Abalibrarian nabo barahari. Iyi ni indi myanya itari iyo mu burezi. Okay, matron and patron ni abanimatrice ndetse n'abanimateri. Ababo ndakeka any field ushobora kuba wakwapplayinga. 8 certificate in normal primaire, 8 certificate in early childhood and education, 8 certificate in early childhood and lower primary education, social and religious studies. Naho ndabona basizeho qualifications, ntabwo ari any field. Ni ukuvuga ngo rero abamatron n'abapatron nabo murabona ko mwahawe rugari, mwemerewe kuba mwagenda mukapplayinga mugatangira mugakora. Okay, itangazo rya REB ryavugaga ko Rwanda Education Board iramenyesha abifuza akazi ku myanya yo kwigisha no mu buyobozi bw'amashuri ko hari imyanya yashyizwe ku isoko. Ababyifuza mwatangira gusaba guhera ku wa 18 z'ukwa 2024 kugeza tariki 29 z'ukwa 10. Murabona ko ni nko muri cya cyumweru gitaha. Urutonde rw'imyanya ipiganirwa mwarusanga muri system ariyo iyi ngiyi ndi kubereka. System ni system ya mifotora. Abantu benshi ariko ndakeka bayirimo bati abari kurangiza vuba. Sinzi niba mwarayigezemo. Ukeneye ubufasha urampamagara uranyandikira nkufashe kuri WhatsApp. Mba ndi online ku amasaha 24 yose y'umunsi. Wanyandikira but atari nijoro cyane nyine abantu basinziye, nagufasha. Okay, thank you for watching. Niba utarakora subscribe hakande, then ukandi no kunzogera ubundi video ijye kugeraho udateze gushakisha. Okay, thank you very much.